энергиями, и мы можем об этом долго говорить. Сейчас, вот сегодня, вот вы собрались здесь, чтобы узнать о деревьях, которые можно использовать в дальнейшем в положительных целях. И можно гулять по саду. Сад сегодня это 40 гектаров, 1,5 километра вниз, 5 географических участков, на которых расположены растения со всех концов мира. И задача наша заключается в том, чтобы сохранить эти экземпляры и рекомендовать их, которые можно использовать в целях озеленения, рекомендовать их на озеленение нашего прекрасного города. ва мутахассис Фируза Зоирова иштирокчиён бо саволҳояшон муроҷиат мекарданд. қисме аз иштирокчиён гуфтанд, ки садои санҷобу паррандаҳо ба кас илҳоми тоза мебахшад, аммо қувват гирифтан ҳам зарур аст. бинандаи азиз, аслан мегӯянд, ки дарахти чормағз қуввати инсонро мегирад, аммо ин дарахт бошад ба инсон қувват мебахшад. ва ин лаҳза ман аз ҳама нафароне ки дар ин конфронси дар шашуми байналмилалӣ иштирок дорам хоҳиш мекунам, ки ҳамин дарахтро оғӯш бигиранд, ки қувват диҳад ба ҳар яки мо. мерем оғӯш мегирем, ба қувват мешем. дар боғи ирам гурӯҳи кории мо ба ҳар гӯша тақсим шуду аз кормандонаш оид ба дарахтону гулҳои боғ пурсон буданд. дар зери дарахтони сояфкан бошад, донишҷӯёни коллеҷи рассомии пойтахт табиати нотакрорро тасвир мекарданд. хулас ин ҳама ободилу нозукиҳои табиати нотакрорро мо дар пойтахт дидем. баъдан гурӯҳи 60 нафараи конгресс боз ҳам ба истироҳатгоҳи Гулобод ба ноҳияи Варзо баргашт. тамошобинони азиз, гурӯҳи кории конгресси шашуми байналмилалӣ таҳти роҳбарии беҳтарин табиби ҷаҳон дар соли 2004 Муллозуҳур Тоҳирӣ, ки ташкилкунандаи ин конгресс аст, боз ҳам аз шаҳри Душанбе ба ноҳияи Варзо баргашт. айни замон бошад дар ин толор гурӯҳи кории конгресс ба кори худ шурӯъ мекунад ва умед дорем, ки ин конгресс метавонад як такони ҷиддие бахшида бошад барои гиёҳдармонӣ ва табобат бо гиёҳҳои ватанӣ. бо ҳам аз рафти конгресс назорат мекунем. Я вас всех люблю. Поздравляю с сегодняшним конгрессом. Желаю, чтобы вы все жили 100 лет, не болели. У нас такая программа. И мы с сегодняшнего дня начинаем вот в течение 2 часа нашего конгресса. Здесь присутствуют, которые вы не познакомились, Исуриев, академик. Академик, значит, академик Фанхой Тоджикистан. Исмоил Хаитов, основоположник формации Тоджикистана, начальник апрельского управления Республики Кормакана. Дружба народов. Мы сейчас создавали новый международный союз писателей и целителей, на этом я отдельно буду стоять. Основной цель это мир во всем мире, долгожительство, дружба народов. Все, где война есть, здесь программа есть, надо изменить. Я специально подготовил программу, которые, эта программа, если будут работать,
В Афганистане 20 лет воюют. И Россия приехала, и Америка приехала с оружием. Мы можем без оружия учить людей. Войны не будет больше. Война, вместо войны у нас в голове убивать, развивать все через мысли человека. Почему я задавал вопрос? Хотите 100 лет жить, себе поставите программу, выполняйте, будете жить. Это наша программа. Всех вот этих участников, которые сегодня есть, мы вам всем уже подготовили, будем выдавать сертификат участника конгресса. дар рафти ин конгресси мазкур ҳар нафар маъруза мекарду дигарон фикру андешаҳои худро дар мавзӯъҳои гуногун мегуфтанд. Мавзӯи ман ҷавоб саволи ман ба вам дигар сердечные гликозиды и его применение для лечения сердечных заболеваний ҳамин хел тартиба буд. Ман автореферат навиштагӣ чек тайёр кардагӣ ака омада ҳамон барои аъзоҳои комиссия фаҳмондан ба ман чек кардам формулаҳошро навишта истода ман гуфтам ки хел функсиональный группа ҳамин сердечный гликозид ба таъсир мекунад куҷо рафта таъсир мекунад ҳамин группа ва ё худи ҳамин чиза фаҳмондан ки чӣ хел кара касола табобат карда. خود دیگه همین کلمه ذخیره یعنی چقدر در طبیعت هست همین آغازی هیچ کس پورا معین نکرده است. خب برای همین گفتن که من کمال از 37 نموده که در تاجیکستان است همون دوروبریش تنها همون از همه کمالی بدبویترین حاضر میگن فیرولا تاجیکورم پیش فیرولا فایتی دیسیمات بود فیرولا بود حاضر تاجیکورم همون پیمینو همینه باید کرده است اکنون همین ذخیره همین کمالی بدبویم در طبیعت تاجیکستان قریب نیست شده است هر سال و همین کمیته حفظ محیط زیست کوتا طلب کرده میگیره همون کوتا میتن همون خطی باید کوتای از طبیعت جمع کردنش دیگه نمونه است یکی میگوین که اگه جای کشت هست و از همون کشت میگیرن این یک توای کمال خب من شیرین بیا هم هر سال از فیرمه های خارجی میگوین تا 2000 تن از همون کوتا طلب میکنن خب اگه امسال 2000 نبود امسال 200 می 300 من راستی که درک ندارم این خیلی کوتا شیرین بیا طلب میکنن و یعنون سالات که لیتسیریزا گلابر میگن این نومیلوتی علمیش از همون ریشه شوید میکنن زیرا هم ذخیره هاش خرید نیست شده دیگر بوبونه و من این دیگر گیاهای دوایی که شما میدونید و در بسیار جاها که میرید من فردا اگر خوجه و بیگرم را دیدم میبینید که مردم همین قبضه کردن موندگی رو میفروشد بیشترش تا حدی تخم رسیدن نمیمونه برای این دفعی درست گفتن محترم موضوع طاهری که و برادری ما که البته کشتی آنها را تشکیل کردن. Знаете, результат должен быть. Результат. Вот поэтому, вот на этом попал, я здесь, знаете, самая лучшая природа Таджикистана, это вам Бог сам дал. На этом вот сейчас Исмаил Ака говорит, 1200, еще больше имеется вот этих селебной трава. Даже больше. Я одному устаза знаю, тоже я у них тоже общаюсь, Тагаймура. Он больше 700 траву знает. Я иногда звоню траву, какие там, прихожу, ладно, его под 70-80 лет. Завтра, через 10-15 лет его нету. Где я могу найти? Вот готовый, дайте мне готовый. Не надо готовый. Ты сам должна пройти в горах, видеть эту траву, пощупать, понюхать. Потом надо вот сетку использовать и надо готовить этот отрав или настойки. Я благодарна нашему организатору Музыку Тохири за то, что он нас смог всех собрать. И мы тут как бы, хоть из Таджикистана, но с разных концов Таджикистана собрались, и каждый со своим опытом, со своими идеями имеет какие-то результаты, правильно, да, в своей практике?
Мы являемся тоже медиками, имеем высшее медицинское образование, но хочу сказать одно, что на самом деле современная медицина, она достигла очень многого. И в исследованиях лабораторных, и в выделении действующих веществ, допустим, того же растения. Но, как мы видим, у нас из года в год по всей планете болезнь все прогрессирует и прогрессирует. Да? Поэтому мы с Юсуфом Нуралиевичем создали Институт медицины и фармакологии, здесь есть коллеги, тоже присутствуют, с целью чего? Чтобы мы, как врачи-фармакологи, развили в нашем Таджикистане фитофармакологию как бы на современном уровне. И цель, она какая была? Фундаментом всего этого является основа учения Авиценны. То, что 1000 лет назад, даже более 1000 лет назад, гениально рожденный ученый наш Устод во всем, Перекоримоан, Абали Бусно настолько много всего сказал и заложил в то, что человечество, прежде всего, если будет преследовать ту триаду, которая основана на очищении, универсальным его подходом это было на самом деле очищение, и очищение главенствует, главных, да, вот наших фильтров, или как бы сказать, ворот в организме, через которых все должно проходить. Это акцент делает на печень, почень, и как мы сегодня называем вуджуд, и что мы сегодня его называем, это эндотелиальная система. Вуджуд, да? И вот он сводит к тому, что очищая, вот метод доктора Тухири, на самом деле он в основном идет, да, Устод, на очищение, да, то есть выводят шлаки. Медицина современная что делает? Вот правильно сказали, головная боль пришла, но она от чего пришла? Медицина не разбирается, рекламирует один препарат синтетический, который абсолютно он противопоказан, да, может быть, этому человеку. Потому что там же вот фармацевты радикалы разные, правильно? В организме, это живом происходит реакция химическая, хотим мы этого или не хотим. Поэтому очищаем мы что делаем? Мы, вот и медицина тем самым, это элементарный пример, она зашлаковывает еще больше организм. В результате причина, она не устраняется, симптом временно подавляется, а организм что делает? Он, конечно, борется, но он побыстрее умирать начинает. دیو تازه کردن خوب گیاهایی که بخونه تازه میتونن سیم جگر تازه میتونن چهارم سیپور زد اینو رو از درون دادم معاین کردم که کی دارد ندارد بعد این برای مولیدن ها چل مولیدن برای همون مولیدن ها همین که از گیاهای گوناگون هم میمونند از چند گیاه یا جایی کرده در همون درون در نتیجه از 3 تا 8 مدام کرد تا حضور همون فستقچه بیاد در بدنش نرومد تا اینجا یک تزیه من روزنامه که دارم دولت کنم میتونم номерой ракамой телефона. Вот иногда говорит Мулла Хузурак Тафири, кто в больнице попал, оттуда никогда здоровый не выходит. Ну, где-то неделя 10 безболезненно отдается, нормально, хорошо как? Ой, у меня хорошо, нормально. Через 10 дней опять начинается, еще хуже болит. این بچه هم گریف روی همین چیزا کار کرد هر بار من کجا روم من یک بار دو بار کجا میرم کسالا یک بار عمده خودشون نشون میده просто آدمی که اگه جراحی میکردن حاضر کتاب هست اشیب که مدیسین اوپیت سلیتیل اخطارگی دکترها حاضر امریکا با اوپران شد بود 340,000 آدم میمورن باید مور و جوابگری نداره چیزی عادی مثلا اینو میبردن جراحی میکردن میمور ما چیزی عادی یاد دادیم ما اینو لچنی نکردیم من راهش نشون конгресси шашуми байналмилалии геодармонӣ кори худро нимаи дуввуми рӯз идома дод меҳмонони хориҷӣ пешниҳод намуданд ки барои табобати маризони худ дар кишварашон аз гиёҳҳои мо истифода мебаранд ва мувофиқи имконият соли 2-3 маротиба барои гузаштани курсҳои махсуси гиёҳдармонӣ мутахассисони худро ба тоҷикистон равона мекунанд зеро таъсири фоиданокии гиёҳҳои тоҷикистон бештар асту аз ҷиҳати экологӣ тоза در هر یک ناحیه همون رستنی یا که گیاه دوایی و شفابخش دیده ذخیرش حساب کرده ذخیرش کم باشد در همونجا یک участке معین
انتخاب کردن در کور و پرورش کردن در کور. рӯзи дуввуми конгресс мо сафар кардем ба самти ноҳияи айнӣ. дар роҳ мутаассисиёни конгресс яъне мулло зуҳур тоирӣ ва ёрдамчиёнаш мошинро дар роҳ манъ карданд ва гуфтанд ки инҷо зидде аст. дар ин макон низ ҳама аз пайи тамошои табиати зебову гиёҳҳо буданд. гиёҳшиноси дигар ки аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон омода буд бо чанд нафар иштирокчиёну шогирдон намуди кадом гиёҳро муайян мекарданд. من همون گفتم که جنبیلک بوی جنبیلک دارد لیکن بایش پودینه جنبیلک گلش کلوله می شود بیان تو بیرش بیرش بود نه تو نشه شما دست نه تا بیرش باید دیگر کوکتی نیست؟ نه باید کوکتی тамошобинони азиз, конгресси байналмилалии шашуми гиёҳдармонӣ дар шаҳри душанбе идома дорад ва чуноне ки медонед мо конгрессро дар ноҳияи варзоб оғоз кардем ва ба шаҳри душанбе рафтем. дар рӯзи аввал бадан бошад мутахассисон маърузаҳои худро пешниҳод карданд. имрӯз рӯзи дуюми конгресс аст ва мо ба зидде омадем ки ин ҳам дар ноҳияи айнӣ аст ва инҷо як ҳам шаршараи об аст ва ҳамчун омадан гиред ҳам шаршараи об аст ва ҳамчунин бӯи гиёҳҳо аст ки воқеан ҳам хеле хуб ба машо мерасад ва инҷо гурӯҳи корӣ мехоҳад як акси хотиравӣ гирифта бошад. мо низ бо ҳам ҷамъ меоем, як акси хотиравӣ мегирем, баъдан бошад боз ҳам меравем аз пайи дигар корҳо ва нақшае ки гурӯҳи корӣ конгресси байналмилалии шашум ба нақша гирифтааст. инҷо зиёд нафарон ҳастанд, мутахассисон аз ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи кишвар ва чанд нафар наворбардорони дигар моро ҳамроҳӣ мекунанд. ҳам телевизиони ҷаҳоннамо аст ки муҳаррири он ҳам инҷо ҳастанд. ин шабакаи телевизиони устодон низ бисёр гуфтаниҳо доранд доираи ҳар як ин гиёҳҳо ва албатта бо ҳар як нафар дар баландиҳо боз ҳам суҳбат мекунем. зиёхуҷа моро як акс мегирад, баъд баландӣ меравем. зиёхуҷа, марҳамат. чашмаҳои шӯхи ин макон моро даъват мекард ки каме дар наздаш нишаста гӯш диҳем ба суруду садои табиияш, зеро ин намуди табобат дар ҳақиқат таъсирбахш аст. гиёҳҳо хеле зиёд буд. мутахассисони гиёҳшинос бо ҳамдигар байни ин кӯҳҳо оид ба таъсирнокии гиёҳу бутаҳо суҳбат мекарданд. устод тоирӣ бошад ба мо оид ба гиёҳи дигар маълумот дод. آرام میکرد دل آرام میکرد دل این مونا هم устод, дар рӯи хати он доруҳои гиёҳӣ ки шумо омода мекунед фирула ҳам ҳаст ва мо озгар шудем ки маҳзан ҳамин бутаи фирула ҳаст. мехостем доираи ҳамин маълумот диҳед. дар ҳақиқат тавре ки мана ҳозир мо дар дараи Панҷхок дар зидде варзоб ҳастем. беҳтарин гиёҳҳо масалан гиёҳҳое ки дар канори роҳ ҳастанд то 50-100 метр ҷамъоварӣ кардан мумкин аст. бинед мо аз роҳ 1.5 километр дохил шудем. ин бо забони тоҷикӣ камол мегӯм, ров, хинг, бо забони афғонӣ ва бо забони русӣ фирула, бо забони лотинӣ асафетида ки аз ин ман дору ихтироъ кардага ҳастам. ин хусусияти хуби табобатӣ дорад. масалан якумак зидди кирмҳо
برای سرچشمه تمام بیمارها کم پیدا میشه در این. بیمار ضد سطح اپیلپسیا برای ارگانیسم در یک حالت معین تازه نگاه داشتن وقت کردن میشه. اینها دو قسم هستند. مثلا این نارینه اون مارکایی که فهمی چیز هست نارینه‌اش اونش مدینا. اینا یک سال میشد یک سال نمیشه. برای همین از اینجا در تاجیکستان حدود قریب 100 تن شیری اینه میگیرن. با کار کرده ایستادن با افغان‌ها با هندوستان میفروشن. در خود ما خوب پیدا شده است. اما باید که از همین گیاهای وطنی خود دارو سازیم. مردم خود را با همین گیاها با نرخ‌های ارزان‌تر تبابت کنیم. این است مقصد مرام این کنگرسی ما هم که من امروز طبیبان و عالمان بسیار از چه کناری جهان اینجا جمع آمدن برای آموزش گیاهاش که باشه. ریشش عموما این حدود 5 سال این چیز میتر شول میتر بعدش هفتم سال بعد ریشه اینه کنده خورد کرده اینا علاقه استفاده میکنن که این مهلتی بهش تا 15 سال بعد 15 سال علاقه دیگر به قوت میشه مثل توابط خودش گم میکنه. سلامت باشید. تشکر. بیننده عزیز ما با سمت دیگر می رویم تا اینکه از دیگر گیاها نیز آگاه باشیم. با هم می رویم. занбурпарвар бошад ба иштирокчиёни конгресс аз хонаҳои занбуру аз ҷиҳати экологӣ тоза будани асалаш қисса мекард. ин ҳамаро дидем. кунун фурсате расид ки аз деҳаи зиде ба самти дигар равона шавем. роҳ дуру дароз ҳам бошад, аммо касе хастагиро ҳис намекард. ба ҳар сурат роҳбаладон гуфтанд ки ин ҷо боз як зебоии дигар аст ва онро бояд дид. гуфтем чаро не? тамошобинони азизу арҷманд, мо аз ноҳияи варсо ба ноҳияи айнӣ омадем. чанд пештар мо дар деҳаи зиде будем. айни замон бошад иштирокчиёни конгресси байналмилалии шашуми гиёҳдармонӣ мо ба қишлоқи дигари ҳамин ноҳия, яъне ноҳияи айнӣ қишлоқи чоре омадем. кӯҳҳо хеле баланд аст, оби поку соф ва воқеан ҳам хеле тоза аст. ино бошанд чанд нафар иштирокдорони конгрессе ҳастанд ки мо бо ҳам инҷо ҳастем. азиза ҳастанд корманди телевизиони ҷаҳоннамо шоиста самара ҳастанд, мутахассиси соҳаи тандурустӣ ки воқеан ҳам дар соҳаи тандурустӣ барои солимии ҷомеа нақши зиёде гузоштанд. боду ҳаво чӣ гуна аст барои шумо? خیلی خوب. عجیب. خب چی گونه است رفتی کنگرس رو چی گونه بها میتید؟ میکنم که این کنگرس برای زیاد نمودن دانش هر یکی
سیروب کننده ها Aha. سهم بزرگی داشته است مخصوص برای من سیاه شناسی برای من یک رویه نو است من برای خودم بسیار چیز رو گفتم اومد باد و هوایی که چند پیشتر ما در زیده بودیم این زمان در دهه چوری هستیم با فکر شما فرق میکند؟ نفس گرفتن آسان تا چه اندازه خوب فرقش در آن است که در آنجا بوی زیادی گیاهای کیف و بخش بود تهر و اساسا در اونجا باشد بازرچه این خیلی بوی نیست اما صدای آب است صدا آب آرامی میبخشد از نگاه شما ببینید این سنگ عموما دیگر است اینجا دیگر است نه هر یک دشت یک خصوصیتی خودش رو دارد نمیتوند اینقدر بودن که همش با هم دیگر همه طرف همه بیننده عزیز ما باز هم بالاتر میبریم بعدم باشد باز چند ثبت دیگر رو پیشکش میکنیم گروهی 60 نفره ما اوهسته اوهسته به بالا میبرامد و هر سنگ کوهستان برایمان عجیب بود یکی عکس میگرفت و دیگری کوشش میکرد از این آبی پاک بچشد نفر دیگر باشد آبوزی میکرد در این دهه همه چیز رو دیدیم و خلاصه آمدیم که راهمان رو به سمت ناحیه عینی دوام دهیم همین طور هم شد باز راهی دراز و طبیعت ناتکرار در راه صحبت جالب بود و بحث‌های گیاهشناسان همین گونه ما به دهه پودخین رسیدیم مولا ظهور طاهری گفت که در سرشوی این دهه آرامگاه بزرگان است و ما به خلاصه آمدیم که بعداً سفرمان رو ادامه میدهیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله